Koliko nekretnina trenutno imaš u portfelju? Ovaj tjedan sam prodao 2 pa se spustilo sa 20 na 18. Od ti 18 imamo prihvaćene ponude na 3. Baš ovdje sam bio, kad smo trebali početi u 6, me zvala jedna agentica, trebaju dignuti jedne uvjete, a kuća je 1.9 milijuna i nije radila veš mašina u stanu od te kuće ima glavni dio kuće i stan i onda me zvala i rekla, čuješ, inspekcija je bila super, ali moja žena starija, ne trebaju taj stan, veš mašina ne radi, jer mogu tvoji klijenti potpisati da će samo maknuti vani kuće prije predaje ključa veš mašinu i mi ćemo dignuti uvjete. Ja sam njima poslao SMS, oni šalju Marku, pa nema problema, stavit ćemo na Facebook Marketplace i riješit se i sad će mi ona poslati. 18 nekretnina je strašno puno, a kad je tržište bilo bolje 2001. 2002. sam imao između 5 i 7 nekretnina i ja i taj dečko što radi za mene smo prodavali blizu 100. I zašto to tako funkcionira? Mi bi 2001. 2002. smo skoro sve stavljali na aukciju. Mi bi stavili 3 nekretnine na aukciju četvrtkom, a 2 ponude bi primali ponedjeljkom, za jednu nekretninu u 5, za drugu u 7 i za 3. nekretninu utorkom, tako da možemo to sve hendelati. Tako mi bi imali nekretnine na prodaju četvrtka, ali do ponedjeljka, utorka bi te nekretnine bile prodane. Tako radili smo veliki volumen, ali nikad nismo imali više od 7 na prodaji.